Kublai Shibun piki subscriber baru kiba jusu tenan ban pejia kani ke channel Pens Kamlang official channel. Mentangan rasa pia ke kubar baringam ban petai bom ya ke Air Indian tunginya sengam. Tatkum ke kubar bali alum na po Delhi Police laong bakila yo ya artiliki phone call kiba baringam ban petai bom bad lamaham bahkan saya srem bahkan nanyilwan atak ya ke Air Indian ke ban mi na IGI Airport London. Laong bakila yo ya kani ke call ha ke sengilak balang ha ke Porsche push teng men ha ke lan jong kan ran hula police station ha po outer Delhi kani ke phone call kalong ba ya ke Air Indian ke ban sami na IGI Airport an sapen petai hadin kani ke layo pat saya ke we call ha ke sing ding kani ke phone call kalong ba on so atak lani kan dan ke jing atak ya ke airport hadin kani bakilayo ya ke phone call na kaleng ke Delhi Police kila trak ya kini ki phone call bad ya ke investigation halor kani kadang ya cekman ki security kila penjur ya ke pahara ha airport bad kamtam ban cek ya ki kali panrung se airport DCP ke Southwest Delhi ulap kentu ya ki nong wan leng ba ke IGI airport bakin wan kam kulai se airport ban like ke slam lada pisngu tanah dia ya ke channel jonga sungu bahaya tu ya ki perlok jong pi lada pim sungu tanah sungu bahaya tu ya nya kenang bangan nang penbah Kublai Shibun.